Yuyari. Kawsaypika punllantami yuyarina kanchik. Diospak shimita alli uyashpa kunanpish yuyarishunchik. Kallari kuyayman tigrashun. Imanalla shamupashun y a Dios bendiciachun nishpa kunanpish kikinta acompañangapak shamuni y a Diospak shimimanta rikungapak yachangapak kallari kuyay hawa. Chaypaka rikushunmi imatij kan kallari kuyayka. Kallari kuyayta kikin ñuka charishpaka imashinatij kawsashun. Chaypak washaka rikushunmi imashinatij kallari kuyayman tigraytukunchik. Alli shamushka, Dios bendiciachun. estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo.
kallaringapajka y Dios pakshimita rizashun. Apocalipsis capítulo 2, verso 1 manta 5 kama. Efesupi tandanakushka krihkunapaj angelman kishkay. Chay kanchis lucerokunata allimaki picharikuhka. Kanchis kuri candelero kunapaj chawpipi purikuhka kashnaminin. Ñukaka kantukui imalla rurakuhtapish, chaykuyta imallata rurakuhtapish, mana phiñarik ashishungu kaqtapish yachanimi. Shinallataj, millaykunata kan mana rikunachishkatapish yachanimi. Willagrichun mingashkakunami kanchik nikkuna imalla rurashkata rikushpaka rullakunalla kashkatami rikushkanki. Chaytapish yachanimi. Kanka achka llakikuna shamuqpipish mana phiñarishpa alli shunguwan aparkankillami. Ñukata huyashkamantaka chaykuyta imata rurakushpapish mana chaykushpa sakirirkankichu. Chashna kaqpipish kampika kaytamari mana allita rikuni, ñamana punta khuyayta shina charinkichu. Chaymanta kunanka maymanta urmashkata yuyarishpa kutiri, kallaripi rurashka shinallataj rurashpa kati. Mana Diospagman kutirikpika utka kambagman shamushpa kambag candelerotaka paytiakunmanta anchuchishami. Kishpichi Jesucristomi rimakun kanchis iglesiakunaman. Kay iglesiakunaka chikan lugarpimi karka. Iglesia wiñarichun ayudankapaj. Ayudarkami kay iglesiakuna ashtawan mirachun alliwilli evangelio y Dios mandana. Kay iglesiakunaka rikuchinmi kunan kay punllakuna ñukanchi iglesiakunapi imalla tiyashkakunata. Efeso llaqtami kashka ashtawan charik llaqta, ashtawan tukuypi paqtakuq llaqta. Chay punllakunapika Imperio Romanomi mandakushka kay Efeso llaqtapika. Efeso llaqtami kashka rurashkalla Dioskunata, shinallataj kacharishka kawsayta charikkuna chayarinakuy partipi rimashpa. Chaymi Apóstol Pablo pajka sinchi makanakuy karka espiritualpi rimashpa kay llaqtapi alliwilli evangeliowan iglesiawan kallarinkapaj. Shinakajpipish kay Efeso iglesiami chay punllakunapika ashtawan balik iglesia kanamun chayan alliwilli evangelio chikan ayllu llaqtakunaman chayachun, chikan ayllu llaqtakunapi iglesiakuna wiñachun mirarichun kallarichunka. Nitukunchikmi maypimi ashtawan khucha, maypimi ashtawan llaki mana alli corrupción tiyarka, chaypimi Diospaj khuyayka karka. Dios mana khuyaypajtapish khuyayka ashtawan hatun karka, ashtawan mirarirka nitukunchik. Kishpichi Jesucristo rimanmi kay Efeso iglesiaka allikunata charishkata. Imashinami kikinpish ñukapish allikunata charinchik. Mana nitukunchikchu nimayjin karikuna warmikunapi millay sulu mana alli sulu tiyashkataka allikunata charinchikmi. Verso 2pi kay Efeso iglesiamanta Apóstol Pablo nin: ñukaka kantukuy imalla rurakuqtapish, chaykuyta imallata rurakuqtapish, mana ñarik alli shunqu kaqtapish yachanimi. Shinallataj millaykunata kan mana rikunachishkatapish yachanimi. Willagrichun mingashkakunami kanchik nikkuna imalla rurakushkata rikushpaka rullakunalla kashkatami rikushkanki. Chaytapish yachanimi. Kishpichi Jesucristoka yachanmi, rikunmi imata rurakushkata, yachanmi ima tukukushkata. Imakunatapish kay iglesiaka allimi rurakushka karka. Kay iglesiami karka mana kripaj maysumaq alli iglesia. Llakita apashka karka, sufrishka karka, shinapish mana chaypi sakirishka karka. Mana qillashkakuna karka. Verso 3pi nin: kanka achka llakikuna shamuqpipish, mana phiñarishpa alli shunguwanmi aparkankilla. Ñukata huyashkamantaka chaykuyta imata rurakushpapish mana chaykushpa sakirirkankichu. Kay iglesiami karka imapi mana pandarik nitukunchik. Shinapish imatitukurka kay Efeso iglesiawanka. Imamantatik Jesuska nin kambaj punta huyaytami sakishkanki. Apóstol Pablo kañami kay Efeso iglesiamanka kallarillapitik rimashka karka huyay hawa. Diospa huyaymantaka ñami alli parlashka karka, rikuchishka, entendichishka karka y chayta yachachirka y mañarka entendichun kay Efeso iglesia.
Efesios capítulo 3, verso 16 manta 19 kama rikuitukunchik kaitanin. Paitami kaita mañakuni. Tukuita yaji sumaq achiknikuq kanata charik Tayta Dios. Paypaq espirituwan kankunapaq shunquta sinchiyachichunmi mañani. Kankuna krishkamantaka Cristuka kankunapaq shunqupi kawsachun. Khuyanapika ukuqta allashpa wasichi kallarishka shinapish. Alli sapiyashka shina sinchikuna kachunmi mañakuni. Shinallataj Diospaqlla tukuy kaqkunallawantaq Cristopaq khuyayka hawata, ukuta, chaynikta tukuy maykamapish pillushpa charikushkata intindichunmi mañakuni. Cristopaq khuyayka tukuy ima yachanatapish yalli hatunmi. Chayta riqsishpami Tayta Dios tukuy imalaya kashkataka kankunallapitaq chaskishpa khundarinkichik. Tukuy chaytami kankunapaqqa mañakuni. Kallaripika nirkami kay Éfeso iglesiamanka y chaypi tandanakushka kriqkunamanka Diospaq khuyayta intindichun. Kutin kay Apocalipsis librupika rimakunmi punta khuyayta sakishkankichik nishpa. Éfeso iglesiami karka kayta chayta ruraq iglesia. Mana paykunaka kasilla tiyakuqlla iglesiachu karka. Shinapish imami mana alli karka paykunapaq ruraypi. Paykunami hichushka karka, paykunami sakishka karka ñawpa paykuna charishkata, khuyayta. Kishpichik Jesucristoka kikin imata rurashkata, kikin mashnata trabajashkata, kikin trabajomanta imalla rikurikushkakunallataka mana rikunchu. Kishpichik Jesucristoka tukuymanta yallika rikukunmi kambaq shunquta. Kikin ñuka kayta chayta rurakuytukunchik, sinchita trabajakuytukunchikmi. Ñukanchik trabajo resultados frutos rikurikuytukunmi. Shinapish chayllataka mana rikunchu. Jesucristoka rikukunmi ñukanchik shunquta. Kallaripika rikushun chinashpaka imatij kan kallarikuyay. Kallarikuyta charishpaka imalayatij kawsashun. Imashinatij kanga ñukanchik kawsayka kallarikuy tiyakpika kallarikuyaypi kawsakuqpika. Kallaripika punta khuyayka nishaninmi kikinpaq ñukapaq kawsaypi Jesucristo kallaripikaqpi. Tukuy imatapish Jesuswanmi kallarina kanchik. Tukuy imapish Jesuswanmi tukurin. Kaytami riman Apocalipsis 1:8. Kallari ashina tukuri seta shina ñukaka tukuyta kallarichikpish tukurichikpishmi kani. Kunanpish ñawpapish ñukallataqmi kani. Ñukallataqmi shamusha. Tukuyta ruraytukuqmi kani ninmi mandaq Dioska. Kallari khuyayka nishaninmi tukuy imatapish kikin ñukaka Jesuswan kallarina kashkata. Kallari khuyayka nishaninmi imatapish ñukaka Jesuswan, Jesuspi, Jesucristuwan kallarina kashkata. Éfeso iglesiaka Jesustami ladumun churashka karka. Ari paykunaka kayta chayta rurakurkami. Shinapish paykunapaq yuyllamanta. Kikin ñuka imata manari kallarishpa, imata manari rurashpa Diosta mañana kanchik. Dioswan kallarishun piwan apanakuyta, shuk negociota, mayman rinata, imata ruangapaqpish Jesuswan kallarishun. Chaymanta punta khuyayka nishaninmi Jesucristota kallaripi ñawpaqman churana kashkata tukuy ñukanchik kawsaypi. Katikpika punta khuyayka nishaninmi ñukanchik riqsinchik, ñukanchik yachanchik mana llullaq Diospaq khuyayta. Primera de Juan 4:10 nin mana ñukanchikshu Tayta Diostaka khuyashkanchik. Paytaqmari ñukanchiktaka khuyashka. Chaymantami ñukanchik huchakunamanta wañushpa huchakunata anchuchichun paypaq churita kacharka. Chashna rurashpami khuyashkataka rikuchin. Kishpichik Jesucristo aqllarka kikinta ñukata khuyanata. Ñukanchik imashina kaq, ñukanchik pikuna kaqpipish Jesusmi aqllarka khuyanata. Kikinka imata mana ashtawan ruraytukunkichu ya Diospaq khuyayta charinkapaq o Dios khuyashka kankapaq. Shinallataj ima hatun llakita mana ruraytukunkichu Diospaq khuyayta phichiyachinkapaq ashayachinkapaqqa. Ni pi ni mayqan kay mundo kay pachapika kishpichik Jesucristo shinaka mana khuyanchu. Dios khuyashkallamanta, Dios shakishkallamantami kawsayta samayta charinki. Diospaq shimi kaninmi wiñay wiñaypaq khuyaywanmi khuyashkani. Chaymantami ñuka llakik kanataka mirachishkani, paqtachishkani kanpaqpish ninmi Jeremías 31:3 pika. Ñukaka kankunataka
wiñayta mana tukurik kuyaywanmi kuyani. Chaymanta kankunataka llakikunillami. Chayshina llakik chayshina kuyak Diostami charinchik. Y chay kuyayta riqsinami kallarik kuyayka kan. Katikpika rikuytukunchikmi kallarik kuyayta charishpaka kikin ñuka rupakshungutami charishun ya Diospaj. Kushikuywanmi payta servishun. Imatapis rurashpa katitukungi ya Diospaj obrapaj ministeriopaj. Shinapish kuyay illaj. Llakilla killa kutin kallarik kuyay ñukanchik kawsaypi tiyakpika rupakshunguwan kushikuywanmi Diosta katishun, Diosta servishun. Kay punllakuna rikushpa nitukuni tapuytukuni maypitik chay rupakshunguka, maypitik kallarik kuyayka, maypitik kushikuywan Diosta servinaka. Pitik shuwarka. Efeso iglesia kayta chayta ruakurkami, shinapish kuyaytami sakishkakuna karka. Mana kanchu ñukanchik congregación iglesiakunapi kayta chayta imatapis ruranalla, hawallami imakunatapis ruranallaka, shinapish kallarik kuyay tiyakpika kuyashkamanta, kuyaymanta, kuyashpami ñukanchikka imatapis ruashun ya Diospaj. Katikpika kallarik kuyaypi kawsana, kallarik kuyayta charinaka nishaninmi millimanta, huchamanta laduyashpa Diospajlla kawsana, Diosta manchashpa, Diosta kazushpa kawsana nishaninmi. Kishpichik Jesucristo nikun kay Efeso iglesiata, maypitik kankunapaj santidad, kuyay mana tiyakpika, mana tiyangachu santidad. Kay puncha krikkunamanta rimashpapish, santidadta hechushkanchik, respeto, reverencia mi illan, ñukanchik kawsaypi. Kishpichik Jesucristo nirka, San Juan 14:15pi, ñukata huyashpatajka, ñuka mandashkakunata wakichichik. Kishpichik Jesucristo ta huyashpatajka, huchamanta, millimanta laduyashpa, paypaqllami kawsashun. Santidad tiangami, respeto tiangami, reverencia tiangami ñukanchik kawsaypi. Tapuy manchari kuyashka uyak, maypitik hechurkangi, maypitik sakirkangi, Diosta kazushpa, Diosta manchashpa kawsanata. Maypitik respeto, maypitik reverencia, ya Diospaj wasipi. Kay punllakuna rikushpaka achkata llakirinchik, ya Diosta yurina wasipipish, mana tiyanka respeto, mana tiyanka manchay. Shinapish ama kungarichu, kanmi Dios kawsana wasikangi. Chaymanta mayta rishpa maypi kashpapish amatik kungarichu, ama imashinapish maypish kachun kawsay puri kamak cuerpota cuidari, Dios kawsana wasi marikangi. Shinallataj Diospaj kuyaypi purina, kallarik kuyayta charinaka nishaninmi, llakijkana, kuyajkana, mana niktukuklla ashtawantikka shungumantatik ñukanchik prójimota kuyana. Kallarik kuyayka ukllanmi, kallarik kuyayka makitakunmi, kallarik kuyayka perdonanmi, kallarik kuyayka mana niktukuklla, mana shimillawanchu kuyani nikkuna kan. Kallarik kuyay ñukanchikpi kawsakpika, ñukanchik prójimota, kikinpaj prójimotaka mana phiñangika. Perdonangimi, shinallatik llakingimi, kallarik kuyaypi kawsakushpa, kallarik kuyayta charishpaka kaykunatami rurashun, kayshinami kawsashun shinakajpika. Kunanka kutin yuyachishanini, convidashanini, kallarik kuyayman tigrachun. Kikin kaykunapi rikurishkangi, riqsirishkangichari, mana chashna kawsakushkata, mana kaykunata ruakushkata. Shinakajpika kikinka sakishkangimi nitukuni kallarik kuyayta. Shinapish ama chaypi sakirichu. Convidani chaymanta llukshichun, chaymanta hatarichun, tigrachun punta kuyayman. Imashinatik kallarik kuyaymanka tigrashun chinashpaka, kallaripika yuyari maymanta urmashkata. Chaytami nikun kay verso 5pi, Apocalipsis 2pika. Chaymanta kunanka maymanta urmashkata yuyarishpa kutiri. Mana rimakunchu mana krikkunaman kay verso. Urmashkakunaka, karuyashkakunaka, iglesia ukushapitikmi kan. Iglesia ukushapitikmi tiyan. Chaymanta allimi kan ñukanchik yuyarina. Cristo Jesusta kikin riqsishka punllakuna imashinatik karkangi, imalayatik karka yuyari, imalayatik Diosta adorarkangi, Diosta alabarkangi, mana hatun tukushka karkangi, shuktikuna llakichikpi, shuktikuna shuktichikpipish, mana llakirirkangi, mana laduyarkangi, chaypi katirkangi, perdonarkangi. Kutinkunanka ima pichillamantapish ña llakiringi, ña laduyangi, ña phiñaringi. Shinallatik Diospaj shimita yachana munay tiyarka, Diospaj shimita yachanamun llukshikarkangi, mashkajarkangi. Kunan kay punllakunaka ña amishkashina, killangi, ña mana yachashaningi, ña mana uyashaningi. Kallarik kuyayman tigrankapajka, Diospaj shimi Bibliamanmi tigranakanchik. Rikushun Santiago 1:23-25 kaytanin ya Diospaj shimi. Mayhampish Diospaj shimi mandashkakunata mana rurashpa uyashpalla purikka, paypaj ñawita espejopi rikurik shinallami.
ñawita rikurishkawan rishpaka hipataka pay ima shina kashkata kungarinchami. Shina kakpipish huchamanta kacharinkapaj pakta mandashkata chay yuyay katikka allitami ruran. Payka uyashka shimita mana kungarishpa ashtawanpish chaypi imalla nikushkatatak rurashpaka kushikunkami. Kay shimikunawanka Yaya Dioska nikunmi ñuka wawa kashpami katinki, kishpichishkami kanki, ñuka kuyashpa katinimi, shinapish kungarishkankimi pi kashkata. Mashna tiempotik kan kikin mana Yaya Diospaj shimiman kuchuyashkanki. Ima horastik Diospaj shimipaj ñawpajpi tiyarirkanki nirkanki ima shinatikani yayito. Rikuchiway, yachachiway. Ñuka niman shuktikkunapaj ñawipi ukshata lluksichinata saki. Ashtawanpish kikinpaj ñawimanta hatun trunkuta anchuchi laduyachi. Saki Yaya Dios rimachun. Yaya Dioska ashtawan allikunatami kikinpajka yuyakun. Chaymantami maybalik kan Yaya Diospaj shimiman tigrana, Yaya Diospaj shimita rikuna saki Dios rimachun. Chaypajka paskay, rizay, yachay Yaya Diospaj shimita. Chaymi maybalik kan kikin kallari huyayman tigrasha nishpaka. Chaymanta Diospaj shimita paskay, rikuy chaypi imalayatik kanki, pitik kanki, katikpi kallari huyayman tigrankapajka kanmi arrepentiri, kutiri nishpanikun kay verso 5 rapitik. Kikin mayman rikurkanki, chayta riksiri rikuri, nin chaymanta kunanka maymanta urmashkata yurishpa kutiri nikun. Arrepentirinaka imatatik nishanin. Kikin hanakman rikushka kashpaka uraman tigrana kanki. Chaymi nishanin arrepentirina. Nishanikunmi ñukanchik yuyaypi musuyana. Arrepentirinaka mana kanchu kuchata millayta rurashpa kawsaqkunapaqlla. Arrepentirinaka kampishmi nitukuni chawan yashkakunapaq. Ñamana Diosmanta sintikkuna, Diosmanta mana uyaqkuna, iglesiapi kashpapish. Yaya Dioska nikunmi tigray maypi kallarishkaman. Maypitik tukuy kallarirka ñukanchik krikawsaymanta rimashpa. Cristo Jesuspaj cruzpi. Chaymanmi tigrana kani. Arrepentirinami kani punta huyayta sakishkamanta. Ñamana Diosta huyashpa kawsakushkamanta. Kuyashka uyaq. Mantak Dios nikunchu yuyachikunchu kikinta tigray maypi tukuy kallarishkaman. Kimsapika kallari kuyayman tigrankapajka ñukanchikka ñawpa rurashka obraskunamanmi tigrana kanchik. Mana nikunchu ñawpa Jesucristota mana riqsishpa amsapi huchapi kawsakushka ruraykunaman tigranata. Ashtawanpish Jesucristota riqsipuncha chay kallari kuyaywan kashpa imata rurkarkanki chayman tigrachun nishpami rimakun kay verso 5 rapitik. Kallaripi rurashka shinallataq rurashpa kati. Jesuska rimakunmi Efeso iglesiataka tigrachun ñawpa ñankunaman. Achkakuna kay punllakunapish ñukanchik ña chay kasarunkuna chashna karka kunanka shukti yuy kunanka shuktilaya kawsana purina kanchik nishpami nikunkuna achkakuna. Shinapish Diospaj shimiman tigrana kanchik. Shinapish ñawpa ñanman tigrana kanchik. Maypimi kallarirkanchik Jesuswan purinata. Yaya Diospaj shimika sarunpish kunanpish wiñipajpish chayllatikmi kan mana shuktiyanchu, mana musuyanchu. Jeremías 6:16 nin mandak Dioska Israel puebloman rimashpa mandak Dioska kashnami nirka. Ñankuna kallaripi shayarishpa kankunallatak alli rikuychik. Ñawpa ñankunamanta tapushpa mayjan alli ñankaqpika chayta katichik. Chay ñanta purikushpaka samarinatami charinkichik nirka. Ashtawanpish kankunaka ñawpa ñantaka manatak purishun nirkankichikchu. Ama Israel pueblo shina tukushun ñukanchikpish. Punta huyayman tigraynikun y punta huyaymi kan kallariman may alli ñanman tigrana kashkata. Maypimi Jesuswan purita kallarirkanchik chayman. Ñawatakuna pasaqpika achkakuna laduyashka, achkakuna anshushka. Shuktik ñanta hapishpami kawsakunkuna, krij kashpapish, iglesiapi kashpapish. Chaymanta Yaya Diospaj shimipika nin tigraychik. Chinallatik kay punllapi hintikunaka nikunmi paktay ashtawan, kashpay ashtawan, katilla mayta rikushkata. Shinapish Yaya Diospaj shimipi kay Jeremías 6pika rikuchikunmi shayari. Harkari chay puwashaka nikun. Ñankuna kallaripi shayarishpa kankunallatik alli rikuychik. Ñawpa ñankunamanta tapushpa mayjan alli ñankaqpika chayta katichik. Chay ñanta purishpaka samarinata micharinkichik nirka. Yaya Dios wakinkunata kunan nikun shayari, harkari, ama kashpashpa katichu. Chaypaq washaka nin alli yuyari, maytatik purikunki, maytatik rikunki. Mana alli ñanta purikushpa, mana alli ñanpi kashpaka tigray ñawpa ñanman. Y chay alli ñanmantaka amatik laduyaychu ninmi.
Chinallatik chaypa washakanin tapuy chingarishka kashpaka tapushun ama nishun ñuka yachani ñuka ña experiencia charini pitarik tapukusha ñuka llatin yachanimi ama chayta yuyashun tapunata yachashun chaypa washaka chay ñampi katishun y chay alli ñampi katikushpaka samarishunmi kasisha kawsay sumak kawsayta charishunmi yachankichikchu achkakunami mana kasisha kawsayta charinkuna chayka maytatik kasisha sumak kawsayta charinkakunari kariyashpa mana kasushpa kawsakushpaka kikin kasisha kawsay sumak kawsayta charishaninki shinapish kikin munashka shina kacharishka kawsayta charinki mana kasisha kawsay sumak kawsayta charitukunkichu y Diospak shimipi Bibliapi rimakun ñawpa maypi kallarishka ñanman tigray Cristo Jesus purita kallarirkanki chay alli ñanman tigray nikunmi ñawpa imallata rurakkarkanki chayta runaman tigray y Diospak ñanman tigray y Diospak voluntadman tigray y chashna rurakpika y Dios atigmi imakunatapish maypi kanakashkapi churanka chashnami y Dioska kasisha kawsay sumak kawsayta ñukanchikpi surayta kallarinka ima llakikuna ima problemakunata apakushpa kawsakushpapish nipi kay mundo kay pachapika llakikuna problemakuna ishaklla mana kanchikchu shina kashpapish kasisha kawsay sumak kawsayta charitukunchikmi y Diospak ñampi purikushkamanta y Diospak voluntadpi kawsakushkamanta huchamanta millimanta ladoyashpa kawsakushkamanta kasushpa shinallatik tukuy shunkumanta krishpa Diospi kawsakushkamanta shinashpaka kikin ñuka kasisha kawsay sumak kawsayta charitukunchikmi paypakman tigrashpa kallari khuyayman tigrashpa kasisha kawsaytaka charitukunimi Diospak ñanman tigrashpa Diospak munaypi kawsakushpalla Dios bendiciado Uyashkankimi yuyari Astawan yachankapajka kishkay Correo electrónico misionchaski@gmail.com yuyari shunkupi Cristota charishpaka tukuytami charinki pay illajka imata mana charinkichu